Sanibonani wengane zawethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele. Kuphinde kuphike la kuzofinyelela khona le video wengane wethu. Mama uqala-ke ukungena kule channel ngicabunezele usubscribe. Ubona izinto zihlangana we-Kaizer Chiefs. Ubona izinto-ke ziya ngokuhlangana-ke ekilabhini yakhe umqeqeshi we-Kaizer Chiefs u-Molefi Ntseki evalele-ke ikhefi le-FIFA-ke isefomini. I-Chiefs-ke ibukeka ize kahle-ke njengoba-ke emidlalweni yayo emithathu-ke yedlule inqubeke imidlalo emibili yadlala ngokulingana-ke kowodwa. Nakhona-ke iphinde iqatha-ke emlonyeni emidlalweni we-MTN ibambana ngo-1-1 neMamelodi Sundowns emlenzeni wokuqala-ke wesimfana nobuse FNB Stadium eSoweto ngempela sonto edlule. I-Downs-ke iphinde ngembobo-ke nalesi njengoba-ke ishaya igoli lokulinganisa-ke umdlalo ususale ngamanenjana nje ukuba uphele. Ntseki-ke oqhubela lesikhundla-ke bengamfuna abalandeli bale kilabhu uthi kancane-ke izinto ziya ngokuhlangana. Ukunqoba-ke imidlalo kukwenza ube nesibindi, ube-ke nokuzethemba. Yilento-ke eya-ke ngokukhula-ke siyibona-ke kubadlali bethu. Yize-ke bengabanga-ke nomdlalo omuhle-ke sebhekene neMamelodi Sundowns, kodwa-ke izinto zibuke sezihlangana-ke kanti-ke nendlela esifuna badlale ngayo abadlali sebeyaqala-ke ukuyibamba. Izinto-ke ziyahlangana-ke, ikhona-ke inqubekela phambili ejimini kancane-ke kuzoze kube yile ndlela-ke esifuna ngayo. Yonke-ke le mbuzo esekhona-ke ngekilabhu izimpendulo zizoba-ke khona, futhi-ke siyasebenza kanzima-ke ejimini. Okuhle-ke ukuthi-ke usuku nosuku silokhu sijima, umehluko-ke uyabonakala-ke silokhu-ke siya ngokuba ngcono. Engifuna-ke ukubeka kucace ukuthi-ke ithimba labaqeqeshi nabadlali basemkhankasweni yokwenza-ke izinto zibe ngcono-ke kule kilabhu sikhona ukuthi-ke sisemqeni-ke ukulungisa-ke isimo kule sizini, kusho-ke uNtseki. Wengenza kwethu sengiphuma njalo-ke mina ngey'ntatheli laphana yebhola yaku-YouTube. Qala-ke ukubona le video nomngena kule channel yethu, cugcinezele usubscribe.